Welcome to the leading site news. Lower Tarapung polling station along APHLC atum BJP kedun puke hokali. Lakha inkoy ra phoni lip kaparlo Lower Tarapung polling station along kedam tangjang mi po inkoy ra ki thomarni Sai Taro along BJP Mass Joining along APHLC atum kachepa-ok dun pu puthak APHLC atum pherang kya maing ni pon Lason along President Secretary atum pen ki thana tengki ahok pet ki APHLC amunit ave long hupen semsing leng nang ki lobbyerta the leading site news. PS along nili kininji dun kangtung lapen elitu mamani do la sar putar lang listame kachipiduk pen arni apor na si pamam dun pora lang ipantame akero paper piglo la chalang phan ke hang ni tum tongsul kot ke hang ia thebang ke ni tum jalang ni phan ke hang ila hello atumi por BJP atum dak ni tum lower PS along alang tum meeting mana joining program alang tum bilo stamela so ki bialong ni tum isi ning oy dun ba rada tum solang do tum ning oy lak na pusi pingi ko ni tum tongsul kot pen la so permit ji phasi ni tum non la bang so permit dolo la sila so ki do inang kok peli tum ning chi oy nang kokes ado be solang do tum ta ning oy ru na pusin tum na che thalo la si ke che thani bangala lo lang tum ke ni tum asong bela lang tum ke cylinder lo pali kidam ta ning kan hud Edwin belong alang tum o divin belong alang tum ke thiri karjan ben si alang tum ke kedun to se hala tum cylinder dun nil tuma a group le cylinder ta kali jase kado beta ning binang ne lepen kado beta ning oinang ne alang tum ke BJP tum ga mithang munit phansi futu kupsi maplar ba si alang tum ni tuma song phan nang ke ko ira la si pini bangke nilitum ahok pet lam klarna ji than ke la hello la pe selam bangke ilitum karbia khedum ke non ke kisung lo la non dua election yong silitum ilitum sarjai phane parem lup langte karbiang long ke kivir lo pura nu tinda matha hor nang polasi litum bangso karbiang long ki pabir ji ke dodun ji ba ning samjin pen ki doji pulong te khe ching honang ji mitha lo ri mitha der phan ching honang ji mithang hai maru ching honang ji pute ili tum ki dodun nang ji kala ili tum sa jai ka tharlong le la pen la karbiang long ke ching roi kom ji chira ki ta la tum jai ka tharlong le posi bang po tin solang do tum tame bor idun rapen nang posi ngili hin penang chuni hilo to ni kala sola mang ke ni dun po athia tini bang ke ni tum APHLC ya mendansi BJP ke mang ke penan en polos tame atimi kitun pino ke BJP tu long pen dunde bepe BJP tu long dun bang ke ala le komunit ke ba thome la ba thome ta tu chi wang lop lo la tum phan arge pinchi amen en ponel ma se tum hatimi ponder la pen hala an tum bang ke atimi bang ke sandar tum an bang ke tuneng chirikia group se timi ke dun ini tum APHLC muni dun la dun gali asi hala inut ulit terona bang atimi ning lo mane APHLC long claim chun bang se lang mai ke me kilo tikrong du kame kali la bang ke ne lang ke ni thap shot abinong ed bang ke secretary bang ke milit hen na to pini apor mili phanta pornan pipo ni same thini ke thanu ni phanse la bang so mai hong jai lo ni same inje kon lo lasi patumi apor same ni tum same ning sudung so lo athema ni tum aparti pen हुआ जो ने BJP तुम के सिलेंडर पोन माते ने तुम फाना नौ नहीं जो को ने तुम तनी अलग लो लसी ने तुम पार्टी भी नौ बंग के बांग थोम पीछे दो लसी दा ने तुम निर्मित थांगारों पे मत में अलग तेरंग सहर तोन समेत अलग समेत तुम्हें पर BJP लोग चुका होगों लो तमें अलग ली तुम apa kapre party tum ki hoi pon na join alang tumi apor malom so por alang ni charwa gong lo bon sami tuwi apor bang ke ni tum aku nang chi dun thu si camping an sami nang dun thu la si aku thelam ni li kaning je dang tum bang ke la lo ni tum malong na klem dun ulit teron apan sami ni li sodak dan alam ke than to ni bang ke la lo alang li se treat wa joini ka chikrong pen tumi apor BJP tumo ni tum hai no nang ke jo bang ke ni ni wala la si alang li kaning je pon ateng ki alang li non ki le ka apor nang ke li ke mane alang li ami thang phan ke che matha joini si rada phan ke pa mang hu pon mate aning ke po aji pu aphan
kimatha pon si alang di atumi motor sepa ogun la bangke binong es bangke ni tumlong pengke akul di ulit terona bangke to ahok no non APHLC secretary president dan keningya lam la ka ahok le tane milita rong sa pina pa sini long ta hala BJP tum vang se meeting dolai ma polo dolo ni tum ke badu a party ba tame meeting bang ke khang hello apa se ke jok ji bang la ka bang butin along sa dikar dolo bang mana na tong ti ko ne la ke chinien de lo apa se meeting ma do nai to la timi de lo betane patimi apor meeting do det na thi bang ke non to ve apor ni li rong sa se tane ka du lo bang ke la hello kasi patimi BJP along APHLC tumi je pau dun tenangan aphai je paklang do setame tenan aphai tum bang pipo tum bang ke ni tum ke ahok kali atheke nilika meeting da dun de la pen ni to phan bang ke nili mensin na tok kon lok shot pusi to ve apor bang ke milita ene APHLC secretary president angho along pen milita la bang sa biasa bang along dun la apa sih ahok lo nili kambura poi tame nili tame lahai bang ni ta thega nong le tema kule poi phi tame nu ga jong lo apa sih nili ta hakki chudun dat nang nak lo tame nili hakki chudat pu bang nili phan ke punang le tame nili ka dun long alam se non la bang so ka pa thang alam lo bang nili la pe ni dun dat lo apa sih ni ram theta la si ka ton Presbyterian English High School Koilamati Angdeng asatlang ki una tumuphan Karcho ajaimek deng pon. School's Headmaster pen na kepachini duna tengki kecheng pen asatlang tok dun lo pen aningkan wangta 100% pass head saide lang. Lason thot si pinning 2024 aningkan Angdeng satlang ki tok duna kado kave bang krei-pli ando. Lasong bong pen bang atum ke first division lapen bang play atum ke second division undun lo. Karbia subject along letters ki long atum bang trok do lapen English subject along bang hingi atum letter long pon putak nang pachini dun. Headmaster told me that the result would be published today, and what came in my mind is that will it be a bad day or a good day for us? If your result is good, it will be a good day, and if your result was bad, it will be a good day. Titini Karbi Mataning Jedapo, both English and Karbi. Sipini Tanda Masame, Ningaram Piglo, and Tomapi Masame, and the summer, successful, and Kachepa-ok pen. Japini, and the summer, and a job in the school, long name and and things to me result in the kilometer passing to the teachers was made the Arabic law. The pen Samar was made to Arabic law. Let's see, parents to upon to read to the jiggle law. Non apparently, I was made of some thought and Chipitu Pino. Non so the Tagle, relation on Stame, Samar, Chilang Pemino, Morrissey. Ada kita ke mana masih tentang lingkelo, semua misalnya cari Jepang, non sangat terlalu masih begitu pinon. Si ini advice nanti dengan tu mengelola lah stream kecombai lebih dulu stream selection kan. Jadi arts mau cari, commerce mau cari, science mau cari. Before you select the stream, please have a discussion with the parents. Parents actually not support it. Now to get your wife for it, they science NG and VG. And VG, oh, now parents atau quality ta tunchilang they when మేము చూద్దాం సైన్స్ స్టడీ ఇది ఇది యూరోప్ లో తమేది నా మిథాన్ పెన్ డిసిషన్ అనే don't make your own decision. Parents are from the chingwai they वो पहले दोनों नासेंजी आर्ट्स एंजी और कॉमर्स एंजी में पेरेंट्स से तुम चिंपाते लालो 10% के लॉन्ग किचिंग labang sa school labang ke 2014 pen pinning an bang kan bang sa metum 100% 100% pen si result milang pon
choro lo nang le tum dak press tum ki bang apot dak PMS school along dak pini teachers tum ladak student do anaphan kabidai mate la class 10 ke pass atom phan ke hang se apia potom phan pen akaching ki ka chithan dolo la se kaching ki chathan mane hikha ke pilo athe labangso student atum mission kidu ke tha ke dam thegja phan patame alangli tum labuson ke bangilang alangli tum student lifelong ke mission ja phan sa alangli tum phalo sedak kidon na teacher tum mission pe labangso student labangso PMS student kidon na phan mate la 10 to phan mission ben ke than kimum pe na jok Headmaster lapen kado staff tum stame ke than kimum ka chepaduk pe na jok alangli tumai school pen bai litum labangso PMS mission pen ke mission result si long lo first division second division si long side lo third ki nut tawe la si labuson ke than school a hemle mission lapena teacher tumle RG mission poseta me ke than yong si chok chipte ki pass dam ave tame teacher tum staff doan sitame kethan mission pen kethan posi alangli tuma student doan bangke pass edlo lapen apia potum sitame aningarong lo lapuson akip ke pass pia pot bante akithek ke pethek pia posi labang so pass lo lasi apia potum ta aningarong lo lapen student tum sitame ningarong lo lasi jitu non dak kedulang 9 10 kachari bom ke bang ilang exam ho sitame mission result kilongja phansi sar tumta lapuson thaksi hikha mate thanpon lo mission pen gidu ki thak thegi ba ka chari thegi phansi hikha pipon lo la pen la sona thaksi nitum ladak kapachari dunbom api apu kachotoy ala je student tum aphan sitame apia potum ta la son si hikha kichari bom tum handa pitekang lo la pen ladak sar tum hansta mela son thaksi anso se kachipiduk thujia phansi apia puta atum ta chuning rithulo. Our strong point, God also blessed this our good corporations. We pray so much. We submit everything unto His mighty hand. So then we offer a prayer for our students. Then all the parents also pray for us, and all other missional workers also pray for us. And this our staff. All the staff also pray for the students. So one of our strong points is that we have a good corporations. I think this. Here we have 22 teaching staff. Then besides this, we have 5 helpers and 2 4th grade. Can you tell us about the minimum and then the maximum of the qualifications of being a teacher in this private institution? The minimum is high school, that means matric pass, and the maximum is master degree. So in this year 2024, how many students are being enrolled in the institution? And then in this year 2024, the matric candidate, I mean now the present. So how many of them are being enrolled in the institution? This year, this new academic session, yeah. This new academic session, we have today, till today, we have 555. 555. So it's I think it's good enough in our school. It's all is due to the blessings of God. So what is your expectation of this present this new academic session of the class 10 students regarding the upcoming result? Comparing to this, we expect better than this year. By the grace of God, I hope that we'll get a better result in next examination. Thank you so much.